Mu gihugu cya Ukraine, igisirikare cy'Uburusiya cyakomeje intambara mu buryo bukomeye. Nubwo no mu Burusiya mu gace ka Kursk, igisirikare cya Ukraine nacyo gikomeje kuhagaba ibitero. Ku mabwiriza yatanzwe na Perezida Vladimir Putin ngo nuko abasirikare b'Abarusiya bari muri Ukraine bagomba gukomeza ibitero bakanabikaza cyane kugira ngo intambara irangire vuba batahukana intsinzi. Ibi ngibi niko bimeze kubera ko kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka ubwo igisirikare cya Ukraine cyatangizaga ibitero ku Burusiya mu kiswe ubushotoranyi n'ubutegetsi wa Moscow. Ibitero by'indege byo mu kirere ndetse no ku butaka by'igisirikare cy'Uburusiya byariyongereye cyane muri Ukraine. Ubu igisirikare cy'Uburusiya cyavuze ko cyamaze gufata umujyi witwa New York mu burasirazuba bwa Ukraine mu ntara ya Donetsk. Ntabwo ari New York yo muri Amerika. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya risobanura ibirebana n'ifatwa ry'uyu mujyi ryavuze ko amatsinda y'abasirikari b'Uburusiya barwanira mu gice cyo hagati cya Donetsk ariyo yatsinze igisirikare cya Ukraine yigarurira uyu mujyi wa New York. Iri tangazo kandi riravuga ko uyu nguyu ari umujyi w'ingenzi cyane mu bijyanye no kugeza ibikenewe ku rugamba birimo ingabo ndetse n'ibikoresho. Ku rundi ruhande, aba bloggers b'Abarusiya bagaragaza amakuru ajyanye n'iyi ntambara bashyize hanze amashusho y'igisirikare cy'Uburusiya kimanika ibendera ry'Uburusiya mu ishuri rimwe ryo muri uyu mujyi wa New York, mu gihe rya Ukraine ryahise rimanurwa rigashyirwa ku butaka. Neza ni mu gisa no gusubiza ingabo za Ukraine zagaragaye mu ntara ya Kursk zihanantura amabendera y'Uburusiya ku nzu z'ubutegetsi zikamanika ya Ukraine mu bice zigaruriye. Gusa igisirikare cya Ukraine ntabwo kiremeza iby'aya makuru, aho kivuga ko abasirikare b'Uburusiya ngo bagabye ibitero bashaka kwigarurira uwo mujyi ndetse no hafi yawo ahatarafatwa. Gusa amakuru ahari aremeza koko ko uyu mujyi wafashwe. Gufatwa k'umujyi wa New York byabaye ikintu gikomeye cyane ku gisirikare cy'Uburusiya kubera ko byagihaye ubushobozi bwo kugenzura ibice bituma bafata n'indi mijyi ibiri yo muri Donetsk. Ni imijyi ya Toretsk ndetse n'itwa Pokrovsk. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko cyatangiye ibikorwa byo gukura abaturage b'abanya-Ukraine mu mujyi wa Pokrovsk kubera ibitero biremereye by'igisirikare cy'Uburusiya byitura kuri uyu mujyi. Bisa no kwemeza aya makuru koko. Ibikorwa byo gukura abaturage muri uyu mujyi byatangijwe kuwa mbere w'iki cyumweru. Nta kabuza ngo vuba cyane uyu mujyi nawo uragwa mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya kubera ko nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi bwa Ukraine ngo ubu ngubu Abarusiya bari ku birometero 10 hanze y'uyu mujyi wa Pokrovsk. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko 1/3 cy'ibitero 87 byagabwe n'igisirikare cy'Uburusiya ngo byose byerekejwe kuri uyu mujyi wa Pokrovsk. Ubu rwose ngo uyu mujyi watangiye kuba gehinomu n'umusaka kubera ubwinshi bw'ibisasu by'igisirikare cy'Uburusiya birimo kuwituraho umunota ku wundi. Umuyobozi w'intara ya Donetsk Bwana Vadim Filashkin nawe yatangaje ko uyu mujyi wa Pokrovsk nubwo wugarijwe n'ibitero by'Uburusiya uracyarimo abaturage bagera ku 53,000 barimo abana bagera ku 4,000. Aba nabo biteganijwe ko bari bukurwemo vuba hangaha. Igisirikare cy'Uburusiya cyatangaje ko cyanigaruriye umujyi witwa Zalizny. Ni umujyi uherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Toretsk. Uyu mujyi wa Toretsk uzwiho cyane ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nawo biratekerezwa ko vuba cyane kimwe na Pokrovsk ushobora kwigarurirwa n'igisirikare cy'Abarusiya. Ku rundi ruhande, ibitero by'igisirikare cy'Uburusiya ntabwo biri mu ntara ya Donetsk gusa, ahubwo no muri Donbass ibitero by'Abarusiya bibamereye nabi, niko ibinyamakuru byanditse. Aha ngaho muri Donbass ibintu bimeze nabi cyane kurusha uko bimeze muri Donetsk, kubera ko ubu ngubu nyuma y'aho igisirikare cya Ukraine kinjiriye muri Kursk, ibitero by'Abarusiya barakaye babikubye inshuro nyinshi cyane, maze abanya-Ukraine muri Donbass barahungabana bikomeye. Nk'uko bivugwa n'umusesenguzi mu bijyanye n'intambara n'umutekano Professor Michael Clark w'ikinyamakuru cya Sky, ngo ubu ngubu igisirikare cy'Uburusiya cyatangije ibitero byo kwigarurira Donbass mu buryo bwuzuye. Professor Clark yavuze ko ubundi mbere y'ibitero bya Ukraine mu ntara ya Kursk igisirikare cy'Uburusiya cyagenzuraga 2/3 bya Donbass. Kubwa Professor Michael Clark, ibi bitero ntabwo igisirikare cya Ukraine kizigera kibasha kubihagarara imbere. Rwose ngo 1/3 gisigaye cya Donbass vuba bidatinze nacyo kiragwa mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya. Professor Clark yavuze ko rwose bishoboka cyane
ko ibihe by'itumba bitangirana n'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka bizagera Donbass yose yaramaze kwigarurirwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Bwana Clark ukurikiranira hafi by'intambara y'Uburusiya na Ukraine kuva yatangira mu kwezi kwa kabiri mu 2022 atanga ubusesenguzi bwe mu kinyamakuru cy'Abongereza Sky News. Yavuze ko iki ngiki ari cyo kiguzi cya Ukraine cyo gutera Kursk mu Burusiya. Ngo biragaragara ko insinzi abanya-Ukraine bafite mu Burusiya yego ngo bazayikomeza, ariko nabo bazatakaza Donbass, yewe ngo na Donetsk nayo ngo birashoboka cyane ko yagwa. Kubwa Professor Clark, ngo gufatwa kwa Donbass yose ni ikiguzi Ukraine igomba kwishyura mu kwigarurira ibice by'intara ya Kursk mu Burusiya. Ati hagati ya Donbass naho Ukraine yinjiriye mu Burusiya harimo ibirometero 500. Ngo ariko vuba abarusiya barigarurira igice cyose cya Donbass kijye mu bugenzuzi bwabo. Gusa nubwo abarusiya muri Ukraine igisirikare cyabo kirimo kwitwara neza rwose kigakomeza kujya imbere kikanigarurira uduce dutandukanye, ariko iwabo mu Burusiya ku butaka bw'Uburusiya nyine ho ntabwo igisirikare cyaho kirabasha guhagarika abanya-Ukraine. Abanya-Ukraine baracyakomeje kwihuta bagana imbere rwose, kubera ko umugaba w'ingabo w'igisirikare cya Ukraine Colonel General Oleksandr Stanislavovich Syrskyi yatangaje ko igisirikare cye cyamaze kwinjira mu Burusiya imbere cyane rwose mu birometero biri hagati ya 28 na 35, aho kimaze kwigarurira ahantu hangana n'ibirometero kare 1265. Ngo ubu ngubu abanya-Ukraine bamaze gufata uduce turenga 93 nitwo barimo kugenzura mu Burusiya bwa Vladimir Putin, kandi batangije n'ibitero biremereye cyane no mu bindi bice by'Uburusiya. Kubera ko nk'uko byavuzwe na Sky, ngo mu ijoro ryakeye umujyi wa Moscow nawo wagabweho ibitero na drone z'abanya-Ukraine. Ibi byanemejwe na meya w'umujyi wa Moscow yitwa Sergei Sobyanin. Aciye kuri Telegram, Bwana Sobyanin yavuze ko iki ngiki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane byikubise kuri Moscow. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko muri rusange indege zitagira abapilote za drone zirenga 45 z'abanya-Ukraine zasenywe mu ijoro ryakeye. Igisirikare cya Ukraine kirimo kurwana mu Burusiya ntago cyagabye ibitero gusa ku murwa mukuru Moscow, oya, ahubwo hari n'izindi drone zagiye kurasa izindi ntara z'Uburusiya. Muri drone 45 zoherejwe harimo 11 zoherejwe i Moscow ziraraswa zirashwanyaguzwa, 23 zoherejwe mu ntara ya Bryansk, naho 6 zoherezwa mu ntara ya Belgorod, 3 zoherezwa mu ntara ya Kaluga, ndetse n'2 zoherejwe mu ntara ya Kursk ari nayo irimo kuberamo imirwano. Izi zose abarusiya bazishwanyaguje. Meya w'umujyi wa Moscow Bwana Sobyanin yanavuze ko muri izi drone zose zagerageje kugaba ibitero kuri Moscow nta nimwe yabashije kugira ikigeraho kubera ko zose zarashwe imwe ku yindi, kubera ubuhangange bw'igisirikare cy'Uburusiya mu birebana n'ikirere. Umuyobozi w'intara ya Bryansk yitwa Alexander Bogomaz nawe yavuze ko intara yagabweho ibitero kandi biremereye, ngo ariko naho drone zashwanyagujwe cyane, niho hanarashwe nyinshi ziragera kuri 23. Muri rusange igisirikare cya Ukraine cyavuze ko mu ijoro ryakeye cyagabye ibitero byo mu kirere bya za drone, ngo ariko 50 muri 69 bohereje nizo zahanuwe. Nanone kandi ku kibuga cy'imirwano mu Burusiya mu ntara ya Kursk ibintu biracyari umuriro. Minisitiri w'ingabo Andrei Belousov yavuze ko hamaze kuremwa amatsinda 3 agizwe n'abasirikare b'u Burusiya n'abaje kubafasha guhagarika abanya-Ukraine, amatsinda afite inshingano zo kurwana no gutangira igisirikare cya Ukraine. Ibi byakozwe kubera ko abanya-Ukraine batangije imirongo 3 y'urugamba mu ntara 3 icyarimwe: Kursk, Belgorod na Bryansk. Mu mvugo ya gisirikare, Minisitiri w'ingabo w'Uburusiya Andrei Belousov ati bagomba kurinda abaturage no guhagarika ibitero by'abaterabwoba bigabije ubutaka bw'Uburusiya. Kandi abategetsi b'Uburusiya baragaragaza ko bagabanije umuvuduko w'igisirikare cya Ukraine. Ngo ndetse iki gisirikare cya Ukraine
cyanatangiye gutsindwa. Nk'ubwo Major General Apti Alodino, umuyobozi w'umutwe w'aba Special Force w'abanyacecenia boherejwe na Colonel General Ramzan Kadyrov, umutegetsi w'ikirenga wa Chechenia, kugira ngo bajye gufasha Uburusiya, yabwiye televiziyo y'Uburusiya ko igisirikare cya Ukraine kirimo gutsindwa bikomeye. Abajijwe ku bijyanye n'isenywa ry'ibiraro bitatu byo ku ruzi rwa Seme mu ntara ya Kursk byasenywe, bigatuma habaho igabanuka ry'uburyo bwo gutabara abaturage ndetse no kujyana abasirikare ku mirongo y'urugamba, Major General Apti Alodinov yavuze ko guturitsa ibyo biraro ntacyo bisobanuye. Gusa ariko ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byavuze ko ituritswa ry'ibyo biraro ryateje ibibazo bikomeye cyane, aho ibi biro ntaramakuru byagarutse ku mupolisi wo muri ako karere urimo gukoresha ubwato bwe bwite atwara abantu abavana harimo kubera imirwano abajyana mu gice gitekanye, kubera ko ibi biraro byamaze gusenywa burundu. Ku rundi ruhande hari gafotozi w'Umudage witwa Nana Eitman, yavuze ko yaganiriye n'abaturage b'Abarusiya bari mu gace kaberamo intambara, ngo bararakaye cyane, ngo kubera ko ibinyamakuru bidatangaza ishusho y'ibibazo bafite uko biri. Ati bararakaye kandi barababaye. Ati ibihumbi by'abantu bategereje kubona ubwihisho, ndetse ngo bategereje kubona ibintu by'ibanze nk'ibiringiti n'imisego. Ibi ni bitangazwa na BBC. Ku rundi ruhande, Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko, umufatanyabikorwa ukomeye cyane n'umusangirangendo wa Vladimir Putin, nawe yavuze ko leta ya Ukraine yohereje abasirikare barenga 120 ku mupaka wayo na Belarusi. Ngo nawe rero yese yohereza y'intwaro z'ubwoko bwose, ndetse kimwe cya gatatu cy'igisirikare cye nacyo yacyohereje ku mipaka ya Belarusi na Ukraine. Kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri mu 2022 hakomeje kwikangwa ko Abarusiya bashobora kuzatangiza ibindi bitero kuri Ukraine baciye muri Belarusi. Ubu noneho ubwoba n'amakenga yariyongereye cyane kuri Ukraine nyuma yaho nabo batangirije ibitero ku Burusiya. Ngo Ukraine iratekereza ko kubera ubushuti bwa Lukashenko na Putin ngo ashobora kumutiza ubutaka rwose akagaba ibitero aciye mu gihugu cye Belarusi. Ku rundi ruhande ariko, nyuma yaho abanya-Ukraine batangirije ibitero bakinjira mu Burusiya, Lukashenko nawe atekereza ko abanya-Ukraine bashobora kwinjira no muri Belarusi mu rwego rwo guca intege umufatanyabikorwa weruye w'Uburusiya. Perezida Lukashenko aganira na televiziyo ya leta y'Uburusiya yaburiye abanya-Ukraine mu kwinjira mu Burusiya adaciye ku ruhande, avuga ko nibaramuka binjiye muri Belarusi bazarwanwa rwose bikomeye. Lukashenko kandi yagarutse byihariye ku gitero cya Ukraine mu Burusiya mu ntara ya Kursk, aho yavuze ko iki gitero kihishemo umugambi mubisha ku Burusiya, umugambi wo gusunikira Uburusiya mu bikorwa byo gukoresha ibisasu kirimbuzi. Ku bwa Lukashenko ngo iki gitero ni umugambi karahabutaka wa Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo bayishyigikiye bo muri OTAN. Ngo ni umugambi wo gusunikira Uburusiya kurasa ibisasu bya kirimbuzi muri Ukraine kubera kugarizwa n'ibitero. Ngo kurasa ibyo bisasu kirimbuzi ku Burusiya icyo byateza ku isi yose nuko ibihugu byose byo ku isi byahita bitera umugongo Uburusiya ku buryo nta nshuti n'imwe Uburusiya bwasigarana. Ibi ngo byakoroshya cyane ko Uburusiya bwahita butakaza intambara burimo kurwana. Kuva intambara yatangira, Perezida Vladimir Putin yavuze kenshi ko uzagerageza kubangamira umutekano n'imbibi z'Uburusiya n'ubusugire bwabwo azahura n'ingaruka zikomeye cyane kandi zako kanya zitigeze zibaho mu mateka y'isi. Umwe mu banditsi bakomeye b'Abanyamerika, Madame Rebecca Kofler, yabwiye Fox News ko kurasa ibisasu kirimbuzi ubu ngubu bishobora gusobanurwa nk'igisubizo ku ivogerwa ry'ubusugire bw'Uburusiya, ngo ariko we ntabwo abibona muri aka kanya. Ntawe uzi uko bizarangira, ntawe uzi aho bizagarukira, kubera ko umuvuduko wa Ukraine wo kwigarurira ibice mu Burusiya bikagamburuza Perezida Vladimir Putin agakura ingabo ze muri Ukraine akajya mu biganiro nayo, ni umugambi usa n'urimo kwanga. Perezida Vladimir Putin we yarabihoreye rwose, aracyarimo kurwana anigarurira ibice bitandukanye. Gusa Vladimir Putin nawe guhagarika umuvuduko w'igisirikare cya Ukraine ntabwo arabibasha, ndetse Abarusiya
baramurakariye cyane kubera ububabare bw'intambara bwabagezeho. Impande zombi hari ibyo zirimo kugeraho, ariko ziracyafite n'ibibazo byinshi. Ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin byatangaje ko rwose nta biganiro biteganyijwe hagati ya Moscow na Kiev, nubwo ibitero by'igisirikare cya Ukraine bikomeje ku butaka bw'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Ibi bitero Ukraine yabigabye igamije gusunikira Uburusiya kwemera imishyikirano. Umukozi mu biro bya perezida w'Uburusiya witwa Yuri Ushakov yabwiye ikinyamakuru cya Russia Shot ko rwose uko ibintu bimeze uyu munsi nta kuganira na Ukraine guteganyijwe. Ati iki gihe ntabwo ari cyo kujya mu biganiro by'ubwumvikane. Abajijwe igihe gishoboka ibiganiro byazaberaho, Bwana Ushakov yavuze ko atabizi. Ati ntabwo mbizi, byose bizashingira ku birimo kubera ku rugamba, by'umwihariko mu ntara ya Kursk. Ku rundi ruhande, intambara mu ntara ya Kursk irakomeje rwose, iraca ibintu mu gisobanuro cya nyabyo cy'amagambo. Ubu ingabo z'Uburusiya zahawe inshingano zo gusubiza inyuma igisirikare cya Ukraine, ngo zanamaze gucukura imiferege minini izazitira ibifaru by'abanya-Ukraine. Ku butaka biravuga ko Ukraine ikomeye rwose. Abarusiya barimo gusunikira Ukraine kurwana intambara yo mu kirere yo gukoresha indege. Aha ngaha ho Uburusiya bwizeye neza uburinzi bw'ikirere cyabwo, ku buryo ngo mu kirere nta kibazo kizagorana, ariko ku butaka ho byanze. Uburusiya burimo kugorwa cyane no kugeza abasirikare muri Kursk. Buragorwa kandi no kwimura abaturage icyarimwe no guhangana n'igisirikare cya Ukraine. Ibi byose ni akazi karimo kubagora. Uyu munsi ibintu birasa naho bititeguye kurangira, ahubwo intambara irimo gukara kurushaho, kubera ko igisirikare cya Ukraine kiremeza ko cyamaze gushwanyaguza ikiraro cy'ingenzi cya kabiri mu ntara ya Kursk. Igisirikare cya Ukraine cyasohoye amashusho yafatiwe mu kirere, akaba amashusho y'igitero kuri icyo kiraro kivuga ko kiri ku ruzi rwitwa Seym, ni mu gace ka Zvanor. Nyuma y'amasaha make ayo mashusho yagiye hanze, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko intego zo kwinjira mu karere ka Kursk zirimo kurema akarere ko kwikingira ko guhagarika ibitero by'Uburusiya. Ati twavanyeho ikindi kiraro, niko umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere wa Ukraine Lieutenant General Mykola Oreshuk yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ku mashusho y'icyo gitero. General Oreshuk yongeyeho ati indege z'intambara za Ukraine zikomeje kubuza uburyo umwanzi mu bitero bidahusha byazo bikoma mu nkokora ubugizi bwa nabi. Aya mashusho yerekanye umwotsi mwinshi uzamuka hejuru y'ikiraro, mu gihe ibice bimwe byacyo biboneka byangirika. Ntabwo bizwi neza igihe cyarasiwe. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize, Ukraine yari yashwanyaguje ikindi kiraro ku ruzi rwa Seym hafi y'umujyi wa Grushkovo. Ibi twarabibabwiye. Icyo kiraro cyakoreshwaga n'Uburusiya mu kugeza ibyankenerwa ku ngabo ziri ku rugamba. Mbere, inzobere mu bya gisirikari zari zatangaje ko hari ibiraro bitatu muri aka gace bifasha kugeza ibikenewe byose ku ngabo z'Uburusiya ku rugamba. Zivuga ko bibiri muri ibyo biraro byashwanyagujwe cyangwa se bikangirika cyane, nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters bibivuga. Nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo za Ukraine zinjiye mu Burusiya, birasa naho umugambi ari ukugumayo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ingabo ze zirimo gukomeza ibirindiro byazo muri Kursk no gukomeza imbere mu Burusiya. Mu ijambo rye yatangaje ku cyumweru mu ijoro ati ibitero byacu mu karere ka Kursk bikomeje kugwa nabi ingabo za leta y'Uburusiya. Inganda zabo za gisirikare n'ubukungu nabyo birimo kuhababarira. Yavuze ko ubungubu birenze gusa kwirwanaho kuri Ukraine, kandi ko intego ari ugusenya ingufu z'intambara nyinshi zishoboka z'Uburusiya, ndetse no gukora ibitero byo kwigaranzura bikomeye bishoboka. Ibi avuga ko birimo gukora akarere ko kwirinda imbere ku butaka bw'umwanzi. Akavuga ko bigamije kuburizamo ibindi bitero by'Uburusiya muri Ukraine, cyane cyane iby'indege. Mikhailo Podolyak ni umujyanama wa Perezida Zelensky yasubiyemo ko Ukraine idafite umugambi wo kwiyomekaho ubutaka bw'Uburusiya, ahubwo irashaka gutuma Uburusiya bwemera kwinjira mu biganiro.
nk'uko biri kuva ibitero bya Ukraine byatangira mu Burusiya, ubutegetsi bw'Uburusiya bwise ibi bitero ubushotoranyi bukomeye kandi Uburusiya bwasezeranije kuzihimura mu buryo bukwiriye. Mu gihe Ukraine ikomeza igana mu burengerazuba bw'Uburusiya, ingabo z'Uburusiya nazo zirigira imbere mu burasirazuba bwa Ukraine, kandi ziravuga ko zafashe utundi turere muri ibi byumweru bya vuba. Uko Uburusiya buhanganye n'igisirikare cya Ukraine muri Kursk, abaturage ibihumbi b'Uburusiya bavanywe muri ako karere barahungishwa. Ku rundi ruhande, Perezida Vladimir Putin mu bisa no gusuzugura ibitero bya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya no kwereka isi ko nta kimutera ubwoba, amaze guha amabwiriza abasirikare be yo kurwana intambara ikomeye na Ukraine yamuteye mu Burusiya, ndetse n'andi mabwiriza yo kwigarurira uduce twinshi ku bari muri Ukraine. Yafashe indege yerekeza i Baku muri Azerbaijan, aho yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 rugamije kumvikana na Azerbaijan ndetse na Armenia bimaze igihe gito bisohotse mu ntambara. Ku murwa mukuru Baku wa Azerbaijan, Perezida Vladimir Putin yakiriwe na mugenzi we utegeka iki gihugu, Ilham Aliyev. Ubundi Perezida Putin kuva yajya ku butegetsi bizwi neza ko afite ijambo ku bibera mu gace ka Caucase, ariko mu myaka 2 ishize yarahuze cyane kubera intambara igihugu cye kirwanamo na Ukraine. Perezida Putin yaramaze imyaka 2 adakandagira i Baku kubera ko yaherukaga mbere yuko atagize intambara muri Ukraine. Putin i Baku ati birazwi neza ko dufite ibibazo muri iyi minsi, by'umwihariko ibibazo bijyanye na Ukraine. Atari ko amateka y'uruhare rw'Uburusiya mu bice by'amajyepfo ya Caucase atuma nta gushidikanya tugaragara aho dukenwe hose n'impande zarizo zose. Intambara n'amakimbirane hagati ya Azerbaijan na Armenia zimaze imyaka irenga 30, bapfa agace kitwa Nagorno Karabakh, ariko gatuyemo abaturage bafite inkomoko muri Armenia. Ibi bihugu byombi byahoze muri leta zishyize hamwe z'abasoviete kuva byakwigenga mu myaka ya za 90, igihe ubumwe bw'ibi bihugu bwasenyukaga. Ukutumvikana kwabyo kwahise gutangira, bituma mu 2020 ibi bihugu bijya mu ntambara yeruye. Irangira Azerbaijan itahukanye intsinzi, ndetse n'Uburusiya bumuhuza hagati y'ibyo bihugu bunohereza ingabo zo kubungabunga amahoro mu gace ka Nagorno Karabakh kakunze kuba izingiro ryo kutumvikana kw'ibi bihugu igihe kirekire. Vladimir Putin yagiye i Baku kureba uko hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'ibi bihugu byombi nabyo bishobora kwinjira mu ntambara. Putin ati niba dushobora kugira icyo dukora hakabaho gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Azerbaijan na Armenia, tuzabishima. Ndetse Perezida Putin yavuze ko nasoza urugendo rwa Baku ahamagara kuri telefone Minisitiri w'Intebe wa Armenia Bwana Nikol Pashinyan akamubwira uko ibyo biganiro byagenze. Gusa ubutegetsi bwa Armenia bwashinje Uburusiya kuba butaritaye ku bibazo byayo na Azerbaijan, ndetse bunatangiza imikoranire n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Gusa ku rundi ruhande, Perezida Putin nk'umuntu uri mu ntambara ntabwo agenzwa na kamwe kubera ko akeneye abafatanyabikorwa, kubera ko Ukraine ahanganye nayo ifite ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byirumbiye muri OTAN biyiri inyuma, ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nyuma yo kuganira iby'amasezerano y'amahoro, Perezida Putin na Perezida Ilham Aliyev banaganiriye ku mikoranire y'ibihugu byombi mu bijyanye n'ubucuruzi, by'umwihariko ubucuruzi bw'amavuta, aho ibihugu byombi byanaganiriye ku mushinga wo kubaka ubwato buto buzajya bwifashishwa mu gutwara amavuta na petrole mu bice by'inyanja za Caspian ndetse n'inyanja y'umukara bigana muri Mediterane. Perezida Putin nubwo afite intambara arwana, aragenda ashaka kongera kubaka umubano n'abafatanyabikorwa be, azi ko bamufasha mu gukora ubucuruzi agakomeza kubona amafaranga amufasha gukomeza guhangana na Ukraine ndetse n'umuryango OTAN. Ibihugu byinshi uretse Korea ya Ruguru ndetse na Belarusi, utibagiwe na Iran, biha ubufasha bw'ingabo Vladimir Putin ndetse n'intwaro.
ariko ibindi by'inshuti birangajwe imbere n'Ubushinwa byo byakomeje gufasha Uburusiya mu ntambara biciye mu gukomeza gukorana ubucuruzi nabwo. Rero nubwo igisirikare cya Ukraine kigerageza kwinjira imbere cyane mu Burusiya, Perezida Vladimir Putin aracyakomeje gukora ibishoboka byose ngo izi ngabo zisubizwe inyuma ndetse akomeza nigarurire utundi duce muri Ukraine. Iyi ntambara ntawe uzi igihe n'uburyo izarangira.